بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga anak apo namo hatiranan, yari na isab kami humatud maun pahadarat sin kamu sin pangaddian kawiaksahan sin kita niyo aming pangaddian bunga sin pag-iman. Haruman ini ganapan namo na isabing pangaddian yadto aming pangaddian bunga sin iman, hindo sin guru pamurid, salta inhihinduan sin guru pamurid, natayma sin murid, salta pia pagbarakat sin mahasuci mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Salam sa salam sing kami mga katawte manguran. Salam sa taud-taud salta pangindua sing kami bangmayan kita niyo masalamat hitangkis sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab di nato kausan tangkisan bang bukun aun paltabangan salta mangayu kita niyo tabang pamahasud si mahatinggi bang man kita niyo hikatangkis daing mga kapit na pitnahan pitna ragu di matung haummatini amin biasa kaula-ula di nila na kakausan tangkisan bang silari mangayo panghindua tulong iwan tabang pamahasud si mahatinggi. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagpalmanin Tuhan tani Rabbul Alamin sa suratul Ankabut. Paitaan kita niyo
ingkatan niya riha dunya mapatay. Wayroon kumakkal diha dunya ini, wayroon permanen tiha dunya ini, katan pia panjari. Insa barang niya riha dunya, dagpakan sila sing kamatay. Dahil nga sabab yadto, kaitan kita niyo si mahasot si mahatinggi, ayaran ing kabuhi, sabab puas sing kabuhi, kamatay. Damikian dengan sabab yadto, mahal ka ing kabuhi. Bukong taon naghalga, sarawa amun nagpapanjari kaniya. Dihaya tini, kahatihan taniyo. Bang nato wala kahatihan, suway nato hatihon, dagpakan kita niyo, sing kamatay. Mga tuwan, kakasihan sin Allah Ta'ala ipon niya. Di hilang niya singkabuhi di dunya, pia agaran hikasan niyang singkabuhi. Manay kud sinari dunya, hiiging kabuhi kamatay, maglain paadlaw ka na kana. Damikyan, pirarahan da sila Allah Ta'ala, hikasan niyang labi rin sinsan niyang diha dunya. Summa ilayna turja'un, paman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wayruun hang sulag, manusia, usog na kababaina ka, in makapagoy siya, dahil nga kakawasahan sin Allah Ta'ala, dahil di dunya ini, sambil na paadlaw akhirat, in sila yan, dahil hatuhan, magbalik sila, pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sila makabalik, pakabayaan nila, sabab bukon sila in nagpapanjari kanila. Ang panakita ng witaan na isabsin Allah Ta'ala, sumunod ayat. Wallazina amanu, aming mga sila, namarat siya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinpamarat siya sa bundan, bukon pagkaharad ula-ula, sarawa ingkatan salakan sing kasabunnalan, ingkatan dan sing kasabunnalan, doon sila nurun ala nurillah. Doon sila sahaya dengan Allah Ta'ala. Pagbasa ang tanong sahaya, makadhaatulan. Biasin sa kaula-ula mga tuan, hindi makadhatulan, bukon sila halawm sahaya, tigidlum halawm katigidluman. Pasandungan niyo na mga tuan, aming ngari kataniwa dunya ini, maig sadyain ilaw halawm simbay taniyo, halawm simbilik taniyo, halawm sing kaupisan taniyo, dakula parakala hindi matukato tani. Biadahan mga tuan, apabila tani punin ilaw, amin papaghambuukon kita niyo, paalungin kita niyo sintuhan maun pailaw yaon. Apabila kita niyo umalong madto, pailaw kawayaan sin Allah Ta'ala,
na nariya inta utamban. Intamban bang aun ilaw kakitaan niya hasabab sin ilaw yad tumadto siya. Nasakop siya, nakaluon siya papag sasakupan. Makaingat siya, sumudi na siya makaingat gumawa. Bihanin papatan niya, bihanin siya kaula-ulan niya. Ada po ng mga bariman. Wallazina amanu amin matan bariman patuhan piarat saya nila ini paparat saya sinallahu ta'ala ala nurillah laway ring hasahaya kabayaan sin Tuhan bukun laway ring hasahaya piag tingum-tinguman nila sagawa miagad sila paturunan haatulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in sila yan biyasin masyasin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta giulal siya inggulalan niya piyagkahangaran niya katantanin din nga Tuhan di niya namisan pagkaharanin din kaniya inding hapikilan niya inding halam atay niya di niya na pagkahararan sa yung pagkahararan niya hambuk daling hamahasut si bahating hisiw yan hi Abu Bakar Siddiq wallazina amanu na amin biya mga kaniyad to ingkatan dengan Tuhan biya ita sinjunjungan alaih salatu wassalam piyagkahararan niya sa wabtian to niya sahaya original wa amilu salihat in pamarat saya ni harukun iman unum sa gunnal pamarat saya intapil niya wa amilu salihat yammalan niya in papaamalan sin Tuhan hinang marayaw in muna nag-ammal atay niya hikarwa suara niya hikatu hiwal sinanggaw takbaran niya imbar iman di mabutas amanu wa amilus salihat bariman iwan nagaamal pahinang marayaw amo yan indua yan di manjari mabutas nah unim biya ita sintuhan kanila ini lanubawwi'annahum palman sin Allah Ta'ala pahulaun namu sila hahuhulaan wala pakya paghulaan si manusia di hababaw singguni ingkatan huhulaan niya di hababaw singguni kaya hulaan na kaulaan na sin nakura, kaulaan na sin tindog, kaulaan na sin isiw-siw. Ampain ini, pahulaon sila sin Allah Ta'ala. Hasarayaw-rayaw huhulaan. Minal jannati ghurafa. Halawm surga. Papagdulayaon sila sintaud sinsasadapan halawm niya kukulangan niya
katahan sing kagugunahan sing kabuhi niya. May taed to, tutungbasan sin nahinang niya, sahaya pag-iman niya, hiwan sahaya hahinang yamalan niya, in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Taan yung mga tuwan. Hindi ta si mahasut si mahatinggi. Basyahon na to yun. Yan yung sulat kato tanyo sin Allah ta'ala. Ayaw kita ni malingapay ni. Aun pera tong kato tanyo wago. Duwain luna niya. Bang nato piya kay pakabayaan sin Tuhan, masigla yung pag-ingat taniwain. Hikarwa, bang nato piya kay pakabayaan nato, lisuan na kita ni umingatay ni. Iningatun nato na sadya, kabayaan nato, iwan kabayaan nila, antay kabayaan sin Tuhan, marikato, di nato na ingatun. May ta, limang may pag-iman. Paglamasin pag-iman, limang main aamalan niya. Bang limang manain pag-iman niya, limang manain pangalup niya pagkabayaan sin Tuhan, aw nisab kimusug. Kimusuging kabayaan niya, yamalan niya. Daya sabiad to mga tuan, apabila yung guru piyarayaw niya in paghindo niya hamurid niya, apabila isabing murid nag-ihlas siya iningat pahindo sing guru niya, nakita tanyo ng mga university yan na di maambating pangadji. Mga katautay manguran, mga anak ka po naman. Bukunin na niya, di nakita niyo, manglamod-lamod diya dunya silingkat sin dunya. Sarawa, doon kita niyo halingkat kabayaan sin Tuhan. Ayaw kita niyo magpalagi. Maita, dirilan kita ni sin Tuhan limit. Aun jangkaan. Kalu-kaluan mayroon jangkaan na, okay na. Sabang kita na to lingkat diya dunya, pangasuhan na to, nagpapanjari ka to. Kabayaan niya ba yung manglamod-lamod kita niyo? Atawari. Bang di, misampa biya din imbaya na to, ayaw na to na hijuljul, ayaw na to na hilugos, sababi ka mula na kato. Tajri min tahti halanhar. Jukup-jukupan. Nag-imagine yung taudong nga biha unsing papatasing suwa. Di nila rabutan. Sada sila maglag sin buhangin. Buhangin itom, buhangin puti, buhangin pula, ginisan na. Ampay na suwa. Amin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisul qudz. A'dadtu li'ibadi salihin. Li'ibadi salihin. Paman si mahasut si mahatinggi, piyagsaddiyahan ko. Yung mga ipon ko. Amin piyapanjari ko.
magadsing kabayaan ko, kung sila piyapanjari ko, agarun nila yung kabayaan nila. Baita sinadis, a'dadtu li ibadi. Piyagsadyahan ko mga nagtatagipon kako. Hinda siyo, as-salihin, amin na ginang marayaw. Naunin siya diya si mahasot si mahatinggi. Mala aynun ra'at, way pakikita mo. Tumbukon mo ng katantan signal pag umbul. Pagkikitaan, wala doon. How no tungod yan? Hasul ka. Tayan tuan. Tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Imbihan dagbus amin piagsabdiahan si mahasot si mahatinggi ni'ma ajrul amilin. Nikmat karayawan tutungbasan namo siadya namo hamanga ipon namo. Ipon sino? Sino Allah Ta'ala. Mayta nagtag-ipon kaniya. Labay rin nga pag-iman, labay rin nga panawin, labay rin nga pangagad niya hasara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala niya na piagadin kabayaan niya, piagtaatan niya na sadya in mahasot si mahatinggi. Iwan si mga narak. Tayan tayo mga uno pa. Alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Hinda siyempre agsaddihan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hiyad duragbus. Number 1, alladhina sabaru. Aming mga sila matatas. Tiyatasan nila into parakala. Kakausan nila, bangdayin kanila rin. Sa bang agarun nila impun mula kabayaan sintuhan, misan ganapan, katatasan nila. Nauno yan. Tunguin taud, kaya sabalan niya. Tiyatasan niya inda akan sintuhan kanya rumadlaw. Tiyan tuniyawang Tuhanin nagdaakan niya sa lagu-lagu tutungbo sandung niya iban akhir. Hari na siya tungbasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala impagkaundihil kaniya, impag-inundihil kaniya, inlingkat dihil kaniya, di siya ni kaupama. Ingat tuwistahan ko sin Allah Ta'ala wiyad turagbus. Di mo kakausan. Tumbas. Sa wala na kawistahan sintuan habihad turagbus. Piyagaan kay mo. Inna ma'al usri yusra. Bangaundakan kay mo sintuhan. Hapanagnaan, lianggal mo, narugtong mo, in kahunitan, hindi na magluhay. Luhay na katanta. Sa sabali tuan, sabali. Kagunahaning kasabar, mga anak apo. Kagunahaning kasabaring katatas, hakatan pekerjaan na to. Aula-aula na.
in daakan kato tanong sin Allah Ta'ala dumiwan sinadlaw. Hara akan wajib ang kasabar, hara akan sunnat ang kasabar. Bihan mga anak po. Hikarwa. Apabila kita ni huminang na sindaakan, suway na to natangki sa niliangan. Bang hindi akan sintuhan magkagunahan kasabar, damik yan, sabali tuod. Ay ikaw tuod jumul-jum, ay ikaw tuod sumul, ay ikaw tuod madtupaniyangan sin Allah Ta'ala tatasi. Amo yan mga anak ko. Sinagbayta kay mo yan Allah Subhanahu wa Ta'ala hapal man niya alladhina sabaru. Amin mga sila nagsabar, tungbasan ko sin nasabot tutungbasan haunahan. Hikatong kasabar. Sabalan na to imagdatong kato. Tatandasan din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tistingan kita niyo, tandasun kita niyo sin Allah Ta'ala. Hangi iwan dayaw. Hatao diwan tiyo-tiyo. Hakapasuan iwan nakahagbutan. Bang timaod, tiyandas kaw sintuan nun, magsukul na kaw yan. Bang tiyo-tiyo, tiyandas na kaw sintuan nun, yan, magsabay na kaw yan. Na, ibar iman nakapas katan. May taiyagad ni hinduan sina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan, mga anak po naman. Na, ulo pa. Hindi siya pa yan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Diin pangad yan. Iwan si mga sila. Nangandul pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang mga sila virgso nila na, inkabuhi iban kamatay nila, inkatayan pakaradyaan nila, pakabayaan sintuan, puas na hinang nila insabab. Tani mga tuan. Kagunahan ng kasabar, matapil iban pagtawakkal pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba't bang aun sa kasabar sin umat na sa ini, sin kamatauran sin mano siya masanato ini, di malingugin maglilingog. Di. Sa uwi kasabar, nakatungtong siya magsabar, umos na. Di nakagunahan. Di na kapag naging kasabar, sa umos ng prakala, in waktu umos na, in adlaw umos na, in patahunan umos na. Tani mga tuwa. Na. Uno pendeta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallazi ahyaakum. Ayutud kalupahin Tuhan niyo. Pia panjari kamu ring hawai na'awul. Way kawasa sintaw simbiyad. Kawasahan nagpapanjari hatao. Inuno. Huwalladhi ahyakum siyara mahasut si mahatinggi in nagpapanjari kanyo daing hawai naaw.
ang panakita niyo piararan sing kagugunahan na to. Habang mayan di kita niyo mutas di nga kabayaan sin Tuhan, madto kita niyo pakabayaan na to, iwan kabayaan nila. Puspusun na to, ng pangagad na to, kabayaan na to, iwan pangagad nila, gaman kita niyo harap pababa. Sa kawa. Bang nato iagad in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala yaita sin nabiya no wala yu'lalay harap tani pakatinggihan, harap tani pakataasan, hawala kita niyo nagsabot sing ginawawaran na to, hawala kita niyo nagtaas sing ginawawaran na to, sa hasamantara iagad na to indunhay ni iangkat kita niyo sin mahasut si mahatinggi. Walladhi ahyakum. Bagus. Summa yumitukum. Mahuli amin buhi sin Allah Ta'ala biubutanan limit. Aun ajal niya. Paiman sin Allah Ta'ala pag-abot sin jangkaan niyo, pag-abot sin pakadalan niyo, dagpakan na kamusab sin kamatay. So, kamatay, harap palong kubul. Mga tuwa, ng bawan si magbibisita niyaon. Sayang kita nyo rin namin pagbisita ng kubul. Yung pagbisita na to, aming malingkat. Na yung kubul, yung malingkat dito ang kubul. Amura kumanati, kung magtukon ng mga malilingkat dito ang kakubul-kubulan. Biya sindu kayong agam na. Summa yumitukum. Mahulirag pakan kamusing kamatayin apabila mabut na yung pakadalan. Mga tuwan, bang nato kalausan mamisita. Pakain-pakain hula, kinita sumping, kinita ini restaurant, kinita building mataud, kinita lingkat sinula. Aw ni pabisita kato tanyo sintuan din ato pagbisita hun. Nauno yan. Law sin mga nakauna rin kato tanyo. Aming kugdan ng pag-ibadat nila, wala sila nagtaat pakabayaan nila sa pagtaatan nila. Ini durul akhirah bikulubiku. Bisitahan ni adlaw akhirat. Nauna ni pamisitan na to. Bisitahan niyo sin pangatayan niyo. Wala nakakadimbaran niyo. Ulo yan. Bisitahan niyo hakusog sin pag-iman niyo. Ampay na lang mapag-iman, di makapamisita, di mabut. Di dumagpak. Zurul akhirah bikulubikum. Hipabisita kato taniw inadlaw akhirat. Bang nato na bisita nyari dunya malingkat nyari dunya. Sindaran nato, sinyawalihan nato, sinjukup-jukupan kita niyo. Hipabisita kato taniw na akhirat. Hapangatayan nato. Nabi ading hakusog sin pag-iman. Ada po ng malam ng pag-iman, di makagad. Way muddal. Ingandi siya pagaro. Biasa magtutula ka mga kapal yaon, banglaw na way ID, aw natikit mo sa way ID mo. Di ka pa yung tikit. Aw na
matikit mo sa way ID mo rin ako sa pagaron. Bihadto sa kaula-ula sintawid to. Amin malam pag-iman. Naamusahan hindi matuhama sa natuni, may ta nagsungkang mangkingin tao sabab malamma ang pag-iman na to. Wala doon kasabal sa bunal, wala doon pagtawakkal patuhan sa bunal. Walladhi ahyakum summa yumitukum. Papagsadyahan ka to taniyong kubul. Hipabisita ka to taniyong. Sa wala na to bisita. Minsan yung babaw kubul din na to na bisita. Nabiya din may pangubulan kayo. Amura kuman nagsadyan tao yan. Manisin pangubulan malingkad. Bisitahanin. Hakusog sin pag-iman niyo, hakusog sin panauhid niyo, hakusog sin pangagad niyo, hasara sin mahasot sin mahatinggi. Bihan tuan, imbay takatutan niyo. Bihan mga anak ka po, imbay takatutan niyo, how po din waktu tanuriya dunya. Sa manungay magtakad halong sin kubun. Walladhi ahyakum summa yumitukum. Nah, yatod na pakubot. Summa yuhikum mahulibuhiun may sabing hakubun. Magulo may sab. Lil hisab. Pangasubuhan na ka. Muna-muna'y pangasubo kayo mo beta sinabi ka bata bagum. Iuningin ka bata bagum. Piyag tawakkal mo hansam mo. Piyakay mo na kabayaan mo atau piyakay mo. Pangasubuhan na kautuan. Summa yuhikum. Mahuli pa man sintuhan buhiun na mo kamo. Yung pagbuhin na mo kanyo yan, pangasubuhan kamo. Na mga tuan. Sadya kita ni ang pangasubusin Tuhan biyaway tayong pangasubu biyaway tayong jawab. Aming pangasubu alam singkul biyaway ta. Sa kiunitan nito. May ta ula-ula yung pag-ingat nila. Naniguro sila sinaunda kampung nila maingat wala nila siguro yung kanila. Naniguro sindugay. Summa yuhikum maulibuhiun na mo kamu pangasubuhan na mo kamu sindihin na mo kanyo. Bangyo yun. Tayan tuan. Innal insana lakafur. Sa bunal to di manusia sa taud-taud magkupur pa Tuhan. Sa taud-taud magkupul pa Tuhan. Sa taud-taud sumulang kabayaan sin Tuhan. Sinimbaran niya piyapan niya rin sin Tuhan. Inkiyaun niya, ininom niya, inkatantan, karuhunahan simbaran niya, piyapan niya rin sin Allah Ta'ala, way kawasan niya. Tayo mangod na mo. Yan yung pagtawakkal pa Tuhan. Narang di na kita ni magtawakkal mangandul pakabayaan sin Allah Ta'ala nakala mo di mano siya hasa taud-taud nagpupur. Dahil sabab yan mga tuan na asubuin hambuok sahabat innama subukan niya tabi'in. Yung sahabat nakaabot hanabi. Nakapangadji hanabi.
intadi way na nakaabutan na bisa sahabatin niabutan niya. Kaya nga subuhan niya. Law niya kuno imano siya mahinang siya tao mangangandol patuhan di na siya mangandol ay siyo. Sa impangandulan niya Tuhan. Injawab simpi ang asubuhan tu parakala. Hikai siya. Ija radiya billahi rabba. Apabila siya makuyag, magtuhan panagpapanjarikan niya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan, indayaw para sa hansing kuyag. Na hindi hauling kuyag na to. Mini tanda diyaman. Di kita ni mabaya sing kuyag. Marayaw para sa han. Yung kuyag kabayaan na to, kumangin para sa han. Na. Tulong niya, inikabayta ko kayo. Ija radiya billahi wakila. Ija radiya billahi rabba. Apabila siya nagrida. Apabila karidaan niya, kabayaan niya na imangandol patuhan. Hihugso niya na hiyungsod niya ng kataan pakaradyan niya patuhan hapuas hinang ng kasabab sa baba. Ini karwalong niya. Ija ta'allaka billahi fi kulli halin wahin. Apabila pinataalok niya patuhan, inatay niya, indila niya, inanggaw tabaran niya, ingkabuhin niya, iwan kamatay niya, hakatan kahalan, iwan hakatan masyahaw-nuhaw na. Intaw yan, kurik, pangandol niya. Pero niyo mga tuwan, ang pamataon na kataanukan. Mataod ng kunik, sinatay sin tao. Sinmata sin tao. Namunto yung mata sin tao, haway pahala. Miyos kagin akal sin tao, haway pahala. Ang paingkatani ni pangasuhan kita niyo. Hapag buhi puas sing kamatay halom sing kubon. Kuyag. Iwan timataallo. Ingkabuhi niya pamahasot si matinggi. Hakatan kahalan niya, iwan hakatan waktu. Di siya inibugan mga kaibugan ini. Doon siya ririhilan kaniya sin Allah. Naikatu at-taslim li amrillah. Magmalilla siya. Hisurindi niya, yung kabuhi niya, yung kamatay niya, yung kataan, pakaradyan niya patuhan. Magmalilla siya. Wa qadaihi wa qadari. Magmalilla siya pakadalam. Magmalilla siya kantaan hukuman kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini niway inuunutan niyo. Inna sabot to para kalayad to ay inu-inu sing kita niyo masana to inu. Way na to yad to piyag inu-inu.
biasin sa kaula-ula, way kaunahan sin amod, timpag lagi na to, sarabhan tara taniwan sin Tuhan taniw. Ang panya na biasin ayat, wa ala Allahi patawakkalu in kuntum mu'minin. Patuhan sadya, ayaw na parwain. Patuhan sadya, bugsuan niyo, paimpangandul niyo, paul kani, ayaw na parwain. Bang kamumatan beriman. Tayan tuan. Imatan beriman, di niya yusud. Di niya pataalukul. Bang bukunda, pakabayaan sinallahu sa. Tiyan to niya amad ting kuyag original. Tiyan to niya amad ting connection original. Dami kiyan tiyan to niya. Amad ting pagmalilaan. Sabab siya nagtutupong. Siya nagparasin hukuma. Na, yadto mga katawtay mong randang. Amad ting pangandul umbul hambuuk. Tudyo patuhan. Na, ulo pinday tak katutan niyo. Aong papangandul mapuas dengan Tuhan. Aong pabubugsuan sa sanggulan puas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun. Hikarwa. Manjari kau mangandul. Papagkahim. Manjari kau mangandul. Panakura mo. Pabusing mo. Sarawa, in ikaw ilansin siya, nananganlandong dapat Tuhan. Ini karwa bahagi, sin pagpangandul puas, sin pangandul patuan, pangandul sin kita magkahi. Balikan tabiya, sin pangandul, sin nakura, hara ayat pangandul sinra ayatan nakura. In sila ruayad to, in nakura nangangandul dapat Tuhan, in ra ayat nangangandul dapat Tuhan, manjari sila yad to. May tak manjari, sabab aw kakausan sin nakura, aw day sab kakausan sin tindug. Di sila manjari magpalabi. In sinarwayad tunanangandul pa Allah Ta'ala, himpangandul sin nakura para ayat manjari, himpangandul sin raayat panakura manjari, bais sa karwa. Sababing silarwayad to, nananandul day sa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inyad to, inukuman niya, jaijun, manjari. Wayrusa. Kaya may ta, sabab, pangandul nila rapa Allah subhanahu wa ta'ala. Innakura nangangandul, inga ayin tindog nangangandul, in silarwa, pangandul da pa Allah ta'ala. Yang sabating pangandul sin pakaniya, hantara sin silarwa menjari. Adapun bang siya nangandul, bat siya na, di menjari. Nakalamu damangi amura kumanin darajat simangi awun makusug awun bukun makusug narito siya mangi bukun da makusug to disa sa hangan mangi na ini katu pangandul ditud manjari ano mangandul koruna ini ditud manjari biya sinunu mengandung kau ala ghairillah bukun napa Tuhan biasin mengandung kau kallazina yatawakkaluna ala al-amwati wat tawaqid biasin mga sila
nangandul, nagtawakkal, hataw miyatay. Jadi nindagbus, mangayo rijiki hataw miyatay. Mangayo tatabangan hataw miyamatay, unalong kuwul, magtupakubul. Sampai nun, apo lang na masuk kamu patuhan nila niyo kami. Nawiro siyang karirihilan sambil paadlaw ni. Iwan misan ako karirihilan sumahi uli, di manjari. Iwan way tuod karirihilan, way. Taan niyo mga tuan. Di manjari pangayoon, di manjari magtawakkal kau, hataw miyatay, mangayo kau tatawangan, mangayo kau rijiki, mangayo kau pagpalihala, mangayo kau syafaat, wayad to. Yung mga yadto, al-umur allati la yukaddiru alayha illallah. Hinang pakaradyaan di karausan sin yadto. Hisurin makaraus, Allahu subhanahu wa ta'ala. Tani mga tuan, na inyad to inukuman niya, bangkaw nangandul ha, hangyanan tayad nun. Nangandul kau hamiatay, magtukaw pakubul, nangandul kau hasaytan, magtukaw palugal sing saytan, inyad to dosa malago. Tani mga tuan, makapakpak sing karayawan. Bukod tumaw din karayawan sa mahusing karayawan. Sarabing hinang mangi, mapapas ng hinang marayaw. In hinang marayaw, mapapas niya isab, in hinang mangi. Papasun si hinang marayaw, in hinang mangi, maig na. Nabang siya isab na ginang mangi, in mapapas marayaw. Na. In mga yadto, bang bihad ting pangandul niya, bang niya piyagtawak kalinyad to piyangayo ang mga tao na sabutad to hataw niya matay iwan hataw siya saytan tawagin saytan doa saytan jin iwan saytan manusia diad to manjari sabab intutuk balansin pagtawakkal harap da pamahasuci mahatinggi amo yadto mga katawtay manghuran na inallahu subhanahu wa ta'ala malasahaipun niya. Misan siya upamanipun niya rin na malasa kaniya. Kalasahan da siya sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Unin gaita sin Allah kanila. Wa ala Allahi patawakkalu in kuntum mu'minin. Mga ipon ko, ay kamutod mangandol pa'y siw-siw. Ako parmansin Tuhan in pangangandulan. Pagtatawakkalan, imbubugsuan singkatan sin sasangdulan ako. Sarawa, intay maun ko na pangandul. Intay maun ko na pagtawakkal. Intay maun ko na bubugsuan. Amurin mga sila amanu wa amilus salihat. Amurain mga sila beriman. Wala na bugtuin jantung nila pa Allah Ta'ala sa rum sa adlaw, sa lukay nila buhi. Wala na bugtuin suara nila pakabayaan sin Allah Ta'ala sa lukay nila buhi. Damikyan. Wala na bugto inhibal simpito ang gauta baran nila pakabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na, in Allahu ta'ala rito may mahinang bang di makadinatulan niya. Di tumay na hinang bang di maakading kabayaan niya hangkan na siya nagpara na biilan resu. Parman niya innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Sabun na tuod palman si mahasut si mahatinggi
kami nagdaag kami huy papainan. Ang panamo kamuhin nga natulan. Narangindakan na mo kanyo. Di nyo akarunin atulan, way pagtayma. Dahil nga sa babyan, ininang datay maun sinallahu ta'ala, hinang sin mga muttaqin. Innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Intay maunda sinallahu ta'ala hinang sin nagmabuga pa Allah ta'ala sa wabaran nila, kabuhi nila, kataan sin pakaradyaan nila, yung sud nila na, yung sud nila na pakabayaan sin Tuhan, bukon nila na, yung sud pakabayaan nila, iban kabayaan nila, kabayaan sin yadto sa gawa, hiyambuok nila na pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namura-murahan, mga anak po na mo, nakaganap kami kaniyo pangadyan, mahinang, sing kita niyo, ini pamimintangan, ini makaunjal kita niyo paunahan insya Allah subhanahu wa ta'ala, misanda kumantiw-tiw dahil sin makawalik kita niyo paulihan na patubtubon na mo na rito, mura-murahan salam ka sila sa namo ang mga katawtay manguran na mo ini atiranan iwan pa mga anak po na mo ha diin na binaybayan inabutan sin pagpamahalaya kini nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.